Паян рашири печить кунне балладова шеша гуява шершивра чималданхи хажат тухныне халлана. Вижа эмір каялла пірремш Петер патша указыбе ведомости впечатленме бушлана. Чвашсен пірремш хажачы хыбар шервун белік шул каялла күншуды гурна. Шах ушырат ванчерхебе тухсыдыраган кыларым сағалмар олжынна. Шавахта хыбар хын сумне тада чундан парыны вулагана упраса паянхи кунта пипе адаланать. Пірімірде вун билік шул тыванхалық күнжулне жырза бырать. Республика шын пілдерашлы пулым зембе хыбарсем. Ялхула малашлы хебен ушисем. Ендешсен шеденеве зембе чуны радыве. Кунда дырышагансем чывашла вулагана мінбе илертмеллине білеші. Хыбара негислене Николай Никольский нехажаттырых ырра верендес чеденине тебе хурза ишлеші паянхи саманарада унын пужарывне тызагансем. Чывашла хажадан піріміш номере пиндедығы жыр ултымы шулхи кырла жуехінче хузанда күнчуды гурна. Тыван жылхебе пичет кларыме хадерлестегензе маларах табулна. Шабах Николай Никольский шинедынебе чывашла хажат тухма бушлана. Пинде пилікшіре яхын экземпляра шиінже хелзеп дерне. Шах хужыра хажат темеше хучен ятне улыштарна. Канаш чываш коммуны унхышын коммунизм ялаве булна. Выдыр жулгайла малданхи хыбар яда давырна. Шавах халы хажада кирехыш саманара да хабыллать. Пирин фонтрада вулагансем хыбар чуна баджи булныне шереплетсе галанызем упранза юлна. Агызым охранта хырвуне кемешулда Игорь Поручиков журналист элек районинчи ялшинны хажада менжен комылланыне жирза илне. Вот калар хороший, я кричал, хыбар хажада жирный, жирнза. Вот сире минбе ол келешет. Ана телевизор аласың, хыбар хажат, ол коммунизм алған жерде лайхрап кету бар. Шабдери лайх ол хажат. Ешонда лайх білдіретінде, бідін. Шедімелі порныштерде, хересше бұрышық сонда білдеріне, осы дене чарша болды, мар боласында шотки. Қағалақ күшіға он. Мені пире шадері комал қажат ол. Шулзе мерценде хыбар чывашшинны не живых. Пір хажатран бушланны скер халі вуны гыларыма бірлештер зедырать. Ялышчане зембе келхужалықне дыца дыраганзем. Хирарым зембе шамрыксем валли, сакун зенжи улжуны зене учса бараган уйрым хажатсем тухса дыраща. Пәчек вулаганзем теттебе саман журнал зембе геленме булдараща. Пайхи ширав жезен булдарулы хебе паллаштарма, тыванадыл литература журнале гунжуды гурать. Надежда Смирнова редактор херах шул хыбарда ишлеть. Студент чухне хажат редакцине бұрзакенеде урых кундан ништа дагайман. Сагырвунны мешулзенне чываш пиджеже шанерень выилне тапхырдесе хаклать. Унчухне хажат сагырвунны бин экземплярба духсадыны. Куби-кубибе ширу гильне. Вулаганзен сыню жугышне уйрым страницара бюджетлене. Халықпа хажат хушинзе шавшиғыну пулны демелі. Вақыт улжын забырать. Халінде бір бача хурық саманара бұрап бір демелі. Халық барих хажатра пуложу кедет. Хыбар чваш хал хажаджи деме бұлдарапыр. Унда кунда эшлеген земде шабахи бір хамыр вулаган зембеге хялдан духны жинзем. Унда ял жинне менне пожырғандарат, мен завындарат, мен жоғышлаттарат, бәтінбек ебір хойвоғыдан жерна туйза, пирім видір дұхны ябалазем, пирім шивычы дуземек. Шамбай бір вулаган шоғыш кымылне біті, онлан атпыр демелі. Паянхи хыбар, худ чинче бюджетлене хажат журнал жешмар. Кларам электронлы майбада духсадырать. Статья зене менбур социалы тыдымра вулама булать. Шавнамай халық пурнышыбе республика дулашынчеде, урық шыржывзенче теплене ендешсемде балажаще. Унзыр бушне аудио хажат ергелезе быраще. Унда хыбарчы сем чи кызыклы статья зене вулаза бараще. Розы Власовы тычыла иштежі беге хачаллах журналист пулмателленне. Шкулда врене чухнех калавзембе заметка зем жирма бушлана. Чилай хуже хыде шамрыксен хажачын редакторе булна. Халя пергокран духна тері халық сен батне жетсе, візен бұрны жібе елы ергене чываш сенбе данлаштарза материал зен бұхмайметленет. Нумайра ғыйдат перінден болаган, хайвығынже болаган зем очерк зем, тірленчік зем, шыналық бек статья зем жерні журналистім шамбек ябалазине болачыш. Халі умбек ябалазем модеран тұқса бөдіш, халі берін кіскерек ябалазем жырмала шаңынбек заметкі зем халі деп вырындағытларақ, анчақта шавығытырақ берін материала теплен, уш сабамала, шинын чүн не видерме білмелі, вылша материала вулазасын, Прерне андев жоғышлаза жүрейдер мүлі қажеріндесе. Итада маншытпа үттейшір тіре каламан ябалазыне. Дұпма білмелі үттейшір тіре шырзағыдартман ябалазыне 20 тұршмала. Шамбада бірін қажатыра эксклюзив рубрика бұр.
Хыбар кунчуды гурнырамба ширемши жебинде шичер вадырытла номер бюджетлензе духна. Хажат вылхыне евер үнер. Ына алады цавуласыне неменбеде улыштармажук. Тек твады шулгайла издательство шуртне ерцебым обышлана Татьяна Вашуркина теп редактор. Хжанда булень хажат журнал кашнигиле таврана Сашанаще печетешне чундан парыннысем. Чевашкин Галаром Вали, Ирина Николаева, Михаил Солин.